Omusigazi ogu Patrick Byamukama ow'emyaka 28 y'obukuru n'enzarwa ya Kikyekye omuri Ibanda District kandi atugambire okuyakwasirwe oburwire bw'omugongo obumuteganise munonga. Ati nyo mukwiza kwata oburwire obu kaba ninkora mbarara nyakayozo kakwatwa ebiro 22 ekiro kunagire kwimuka asese boss wanje ujyanguze kumukwatira kuzo mu kibuga cy'entekamu nasanga umusinuko nsaswe kugwerusiye. Ogu akatwarwa mu irwariro yatunga obujanjabi kandi akaba narebererwa abanyambabazi ahabwo kuba tayine bazire kandi tine munyabuzare owari kumanya atabasaho nabo bataho gabo nabo bamfaho kuko kuba kufa muntu ndina kiyambwa cyona yifene ruguru abasabo banyamba kandi nabo nimbasima abasabo bambara ibakozere kuba mazire okutambura kwarema bakagumana bandisa banabisa buri kimwe cyona kari bano ma ikintu umuntu otakwekora umurimo. Nagira ngo bwa nyuma yakire kace akagaruka yatunga obusasi kandi kwagira mu irwariro abashaho bamugirango nayetenga kushemezubwa konka tayine sente konko bukira sente ni nyingi bakakugira ngo bukareta angwara hom nankeje umusoko kugitana ne nankeje misiyona kare eriya maraka abisiya ati ngo siskire ni kikareta ki yingumanye ati ngo nibenda kugisemeza. Patrick obwa hati nayetenga shiringi miliyoni 7 okushemezubwa bitu tarukwebasa kandi tine haina amasiko aho kwihe sentezi kandi hati nyobo weza bunkwenda nabwe sente kugirango bansemeze abanyamakuru yireki ngarika mirimo yanjye nkora nyondi mukozi w'urutoki asubwa gumamo nimati no bunkwegasa. Obwa hati naturahirwariro erahango eryambara Regional Referral Hospital. Omusigazi ogu tayine simu mbwenu nyabura we kuwa kubano basa kumuhwera tushikira offices zitu eza TV West ezirukushangwa omuri Boma omurembo orwambara. Amakuraga gashakwa Anita atukunda ahabwa TV West.